دو ڕێخستنان ئامارێک بەڵافکردن راپۆرێک بەڵافکردن دەربارەی کوردین ئێزدی و هەر دوو ڕێخستن بەحسا ڕەوشە کوردین ئێزدی بگشتی لە ڕۆژاوای کوردستانی دکەن بن پێکاریان کۆ لە هەمبەروان هاتنەکردن و ئەو گوهڕینێن کۆ لەسەر جهێ نیشتەجیبوونەوان هاتنەکردن کۆ بوویە سەدەما کێمبوونا بەربچاویا ڕێژەیە کوردین ئێزدی لە ڕۆژاوای کوردستانی وێجا ئەو راپۆرە کواتی ئامادەکردن دەربارەی کوردین ئێزدی جالیە دوو ڕێخستنەوە کۆ یەک ڕێخستنە هەفدەستیە یا دنجیا سووریا ji بۆ داتمەندیەیە کۆپیەکە vê راپۆرتێژ گەیشتە دەستی تۆڕە مێدیا ڕوودا بێ ئەمە ئاماژە بێ هەندێک خاڵێن وێیەن گرنگ بکەن دەربارەی کوردین ئێزدیدا کار ڕەوشەوان بەرێ چەوا بوو نها چەوایە بن بێکاریان لە هەمبەروان تێنەکردن چ وایە ئەمە دەڕێبێ گرافیکێژە جوار بێژن بنێرن لەوان ناوچەیەن کۆ کوردین ئێزدی لێ هەبوونە و نەها گەلەکی کۆلێ کێم بوونە لە جزیرە ڕۆژاوای کوردستانی ئەم دێ بەحسە ساڵە 2011 بکەم بەری ساڵە 2011 پێنجی هەتا هەشتێ هزار کوردین ئێزدی لەبێ ناوچەیە هەبوونە پێنجی هەتا هەشتێ هزار کوردین ئێزدی ئەف هەژمانەش بیرەوە بە داویان بزانکانێ چخواسی کێم بووە گەهشتیە کو دەرێ لە ئەفرینێژی هەژمارێکی کوردین ئێزدی لێ هەبوونە لە ئەفرینێ کوردین ئێزدی لە ناوچەیەکی هەنە ناوچەیەکە چیاییە ji ber ku em ê vê jî behs bikin dîroka vê ka kengî kuردên êzidî çûne vî çiyayî li Efrînê û pişt re jî çatiya serêwan û rewşewan bi giştî çawa ye lê ji ber ku me du cihên taybet ji ber got me behsa cizîrê kir û behsa Efrînê kir ku kuردên êzidî lê van du herêmên cudayên Rojavayê Kurdistanê nişte cêbûn û niha jî bi rêjeke kêm hene ku du herêmên li hev dûrin vê me behsa hûrgiliyên vê bikin ji xwe لە ئەفرینێ کوردین ئێزدی ڕۆژوانی کو دەرێ بوون لە 23 کۆمەڵگەیان کوردین ئێزدی هەبوون لە ئەفرینێ و دەردۆرا وێجێن وەکە ناوچەیەن کوردین ئێزدی دەهاتە حەسەباندن 21 کۆمەڵگەیان وان هەبوون هەر 23 کۆمەڵگە هەر 23 کۆمەڵگە ژی نها دەبن کۆنتڕۆل و دەستێ تورکیە و گرۆپێن چەکداریان سەر بێ تورکیەدانە کۆنتڕۆل ئەوان دەستی کوردین ئێزدی و کوردان دە هەر نەمایە بەگشتی دەدەستی وان دەنە vêca ji vê demê ve bû ku êdî dema êrişa Tirkiye li ser Efrînê hate kirin êdî kontrol kete destê van grûpên çekdar û ertêşa Tirkiye derbiderî û awerebûn û kuştin û binpêkirinan dest pê kir. Li navçeyeke dinya Rojavayê Kurdistanê Serêkaniyê ye ku li vê derê 14 komalgehên Kurdên êzidî hene. Ev 14 komalgehên Kurdên êzidî jî bêguman dema ku êriş hate kirin û Serêkaniyê hate dagîr kirin ev jî ketine bin destê artêşa Tirkiye û grûpên çekdarên opozisyona Sûriyeyên ser be Tirkiye heman awayê Efrînê derbiderî awerebûn û bin pêkarî û revandin li hemer Kurdên êzidî li wan 14 komalgehên êzidiyan jî hate kirin. Li parêzgeha Hesekê em ê ji ber re bêjin navçeya Cizîrê bêgiştî ji ber re bêjin ka Kurdên êzidî li çend cihan bûn. Li Hesekê bixwe 26 komalgehên wan hene 26 komalgehên Kurdên êzidî hene tevî ku her 26 komalgeh jî nedibin kontrola grûpên çekdar û yan artêşa Tirkiye'den hemû dibin kontrola rêveberiya Xweser dane lê dîsan jî bi sedema van bûyerên ku piştî sala 2011 qewmên li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê hejmara wan gelekî kêm bûye bi rêjeyeke zêde koçber bûne û derbider bûne bin pêkarî li hemberwan hatibûn kirin di serdema êrişên Daişê de jî bi taybetî. Li navçeya Amûdê 11 komalgehên Kurdên êzidî hene ev jî bi heman awayî tesîreke xirab li wan hatiye kirin ji bo kêmbûna rêjeya wan li navçeyên niştecîbûna wan ku 11 komalgeh hebûn. Li navçeya Tirbespiyê jî 10 komalgehên Kurdên êzidî hene li Cezîra Rojavayê Kurdistanê li vê derê jî her 10 komalgeh dibin kontrola rêveberiya Xweser dane û diwarê rêveberiya kêşeya wan tune ye lê berê wan gelekî ziyan dîtibûn û koçber bibûn derbider bibûn lewra rêjewan li vê derê ji gelekî kêm bûye. Vêca rewş çawa bû. Li Serêkaniyê berê 3000 kes li nîştecî bûne 3000 kesên Kurdên êzidî. Ev Kurdên êzidî serdema xwe vêca bi çi şêwazekî koçber bûne gehiştine bê derê êdiya veko koçberiya berê bûne derêya koçeriyê da bûye kapazdarî her şêwazekî bûye 3000 kes lê nîştecî bûne pişt re jî ku ew rewşa bi ser Serêkaniyê de hat hejmara wan gelekî kêm bû belkî hatê de behs kirin çend kesek tenê mabin li vê derê ev jî ka çawa bi di malê xwe de mabin. Koçberiya ku hate kirin çawa bû د سات سالا هجدان دا بلا یکم یا کردین ازدی بر به جزیره روشاوی کردستان چویا یکم جار کردین ازدی سال 1000
سات سالا هجدان دا چونه پیلا دویم سال 1925 دست بگیریه دو پیلان دا کردین ازدی در باسی روجاوای کردستانی بونه لوان نافچیان یک سال 18 بوده پیلا یکم پیلا دویم سال 1925 بوده لوان نافچیان تربسپیه لقامشلو لعاموده و لحسکه و لسرکانیه به جهبونه و کومالگه جداین کردن ازدی لوان نافچیان هبونه ایدی همه بونه نافچیان کردن ازدی یا کنیشته جنوان کردن ازدی نه گندروان هبونه کومالگه وان هبونه جوه دمی و جیان حتی نها البته حتی سال 2011 به شیوه که آسایی پشت راجی روشان آسایی کو بسر وان دهات ل عالیه دنیا روجاوای کردستان لعفرین کردن ازدی دیدا نشته جیب بون روشوان چلی هادو چوابو کومالگنوان لکدری بونش خو لعفرین هجمارا که زیده یا کردن زدی لی هبونه در دورا 5000 کس تی بحث کردن کو هبونه 5000 کس لعفرین هجمارا کردن ازدی زیده تر بویا لنافچین کل جزیره هبونه لنها هجمار گلکی که بویا جبر کو سال 2011 کو اگه 5000 کس لی هبن نها دیویژن صدی نهاتی کردن ازدی کوچبر بونه ایدی برجه که بربچاو رجه رونشوان افرینه ین کردن ازدی کم بویا هر زیده کوچبر و دربدر و آواره بونه پشتی داگیر کنه عفرینه جش خوابن پیکاری هبون رواندن هبون هر تشتی که هات سری هر کرده که لیوی داری هات سری کردن ازدی به زیده تر جبر اولوان گلنجا گوته بحث کرده جبو تو نکرنه وان بویا بیز گندین کل وان در دوره هبونه کردن ازدی لی به جهبونه ین سر به عفرینه نه و جا گند لچیای سمعانه چی سمعانه جایی که ناسکریه با کردن ازدی جبر کو دست که دما کو کردن ازدی به آوایی که کوچبری سال 18 دا پشت راجی سال 19 دا چون هجبو آواره بونه گهشت کوچبر بونه چون روجاوای کردستانی یک جهن کو دپیلا دوم دا چون لی نشتجی بونه چیای سمعان بویا لوی داری هجمانه که زیده کردن ازدی به جهبونه پشت راجی بلاوی وان گندان بونه چون ابو دشت جمعه پشتراجی چون نو باجر عفرینی دا هندک یوان چون بو قصل جندو لگل بافلونو قتمه لوان جهان بجه بونه جه ناسکری نه جه کو کردن ازدیله هبونه نه برجه کی گلکی کم له نه اما اگر تپرسه که بگی چند کردن ازدیله هندک دیوژن دو سه کسک چون جبو کو بس نو مالن خوا کو مالن وان هر بمینن و جناب نچن خاطر کاری بیجی کانی رژه کردن ازدی لوی داری به اشکری بچندن لی به شیوه که گشتی اگر بیجن کردن ازدی کو بری 5 حتی 8000 کسان دهاتن حساباندن لروجاوای کردستانی کو اگر هبن به تایبت لهری معفرینه نه بیجن جسادی نهاد زیادتر کوچبر آواره بونه در بدر بونه وقتا نمانه نافچه روجاوای کردستانی به حسابه دبر کو گله گیم 3000 کسان ما بنیاناوی کل سر جن خومانه جبر کو آواره که نافخویجی دست بگه دما کو عفرین و سریکانی و گریسپی هاتن داگیر کردن و جوان نافچان و کرد نزدی بر به نافچه دنیا روجاوای کردستانی چون نهاجی هر آواره دادجین